نوشین دا مجموعه شش جارکه مجوره پیشکش بکن اما جسر نوشان دست پی بکن. انجمن انشتیمانیا کرد ل سوریه و خوانیشاندان کی پشتوانیا گرتین د زندان رژیم ده لدار بخه. حمید حسام الدین العواق دبیجه 40 کادروین پککی لعفرین به ترکیه را کار دکرن. لوتکه طهران به داوی هاتو شواز چارسریه لادلبه هاتا گنگشه کرن. علی حیدری وزیر لهب هاتنا رژیم اسد راگهاند رژیم اسد تو تایبتمندی ناده کردان. دوباره سلاف انجمن انشتیمانیا کرد ل سوریه و خوانیشاندان کی جبو پشتوانیا گرتین سیاسی و ین نرین د زندان رژیم سوریه ده لدار بخه. ده داخویانی کی ده لجر ناونیشانا دلسوزی جبو شورش سوریه پیروز و پشتوانیا گرتین سیاسی ان سوری گوب خوات خو داستان قهرمانی تومار کرنه. انجمن انشتیمانیا کرد ل سوریه بانگ ل رایا گشتی و جماورین خو کرکو بشداری دمان گرتنا کو روجا شمیه هشت و مهید مجموعه شش ایواره لبارگاه نویسگاه رخصتنیا پارتیا دموکرات کردستان سوریا لهولری ورل دارخستن بکن. ده داخویانی خود انجمن اجتماعی کرد سوریه سلوگانین شورش سوریه شورش آزادی و رومتیه بله جبو سوریه که فرهنتوی بله جبو سوریه که آزاد و دموکرات و هلوشاندن جبو رژیم اسد بلند کرنه. ده هوشیارنامه کی نویسکی ده اوفیس اولکاریا فیلقا سیانیا گروپ انچکدار بانگل ولاتین هر سی تاخین صناعه و اشرفی و ترنده ین باجارن عفرین کرنه کو جده مجمیر هشته واری چونو هاتن قدغه و هر کسی کی پابندی بریار نکه و ورس زادان. قدغه چونو هاتنی وکری لسی تاخین عفرین روجاوای کردستان به دیار کرنا صدمان هات راگهاندن. ده هوشیارنامه کی نویسی ده گوژ عالی اوفیس اولکاری یا فیلق سیان یا گروپین چکدار لعفرینه و هاتیه مور کرن. بانگل ولاتین هر سی تاخین صناعه و اشرفی و ترنده ین عفرینه هاته کرن. کو چونو هاتن پشتی دمجمیر هشت ایواری قدغه لجیر گفا سزادانه. هشیارنامه اوفیس اولکاری جسه خالان پکتی. خالا یکم چونو هاتن پشتی دمجمیر هشت ایواری لسی تاخین نافبوری قدغه و هر کسی لکولانا بدیتن پشتی دمجمیر هشت و ورس زادان به تومتا بن پیکرنا بریاران. روزنامه‌وانه که کرد جعفرینی اشکره کرد که ارتشا ترکیه درکرن حول دن دموگرافی عفرینی بگهرن. دل دوانه که تایبت دش جبو آرکی روزنامه‌وانی کرد جمرد حمدوش راگهاند بردوام ارتشا ترکیه و ارتش آزاد ولاتین کرد نشار دکن کو زوی و مالین خواه بجه بهلن و لشونا مالباتین کرد مالباتین عرب و ترکمانان تینه نشتجی کرن. حمدوش دازانین کو ترکیه برپرسیار جشورش ره و اگر اف سیاست لعفرینی بردوام بکه ده پیش روژه ده هبونا کردان لباجار عفرینی عفرینا روژاوای کردستان و بکه و دبن مطرسیه ده. حمید حسام الدین العواق کو جچکدارن سوریا دموکراتیک جدا بویا بشداری خو دما بشداری خو د پروگرام بالعربی ارکیده زانیاری نهینی د دربار شرع عفرینی اشکره کرو گوت ترکیه زانیاری خو د دربار تونل و خندقان ل دردورا چیای پرسایا و عفرینی جسر کردین پککی دبرن ول عفرینی 40 کادروین پککی به ترکیه را کار دکرن. سرکرده که جدابوی چکدارن سوریا دموکراتیکیان سر به پیده و نهنین پیده و حسده و شرع عفرین اشکره کرنو گود کو لعفرین 40 کادروین پکاکی به ترکیه را کار دکرنو عفرین هاتا را دست کرنو فروشتن. عمید حسام الدین العواق کو چکدارن سوریا دموکراتیک جدابویا ده بجداریا خود ده پروگرام بالعربیه ارکیده زانیاری نهینی درباره شرع عفرین و ادعاین پیده به برخودان عفرین و چندنا ماینن و هجمار شهیدن اشکره کر. العواق اشکره کر کو پیده بریارا را دست کرنا عفرین جبوی ترکیه استاند بو و اگر برخودان هبایا و دمک دریج مباش برکو تونل و خندق به درجه 7 سالان جالی پیده و لعفرین دهاتن آماده کرن وکا نمونه لگوری العواق دبجه لغوطا روشالات شام پایتخت سوریه چکداران چند سالان لبرخودان تاویکو او آماده کاری مازن نبون.
هەر دەربارەی عفرینە العواک ئاشکرا کرد و تورکیە زانیاریان خۆ دەربارەی تونێل و خەندەکان لە دەردۆراچیایە پرسایە و عفرینێژە سەرکردەیەن پەکەکە دەبرن و لە عفرینێ چل کادروێن پەکەکە بە تورکیەرە کار دەکردن و یەک ژوان دەماڕەوی 4 ملیۆن دلار و یەدن 3 ملیۆن دلار لەگەڵ خۆ برن و یه هەریکەم 300,000 دلار لەگەڵ خۆبرنا جوان هەواڵ بەگداش کوژە تورکیە ئاتیراف کردووی ئەو پەراژە باج و تابلۆن ئۆتۆمبیلان وەرگرتنە شاشتیان مەزنیە پەکەکە کرد کو هێزیان رووسیە ئانینا عفرینێ ئەو ژیوەکە ڕێککەفتنەکە فرۆشتنە عفرینێ بوو. دەربارەی پافگەاندنا عفرین بە جەزیرە ئەلعەواک گوت ویژە سەرکردەیەن خۆیان هەسەدەی 500 چەکدار خۆستن ji بۆی بجێکردنەوەی ئارمانجێ لێوان ڕەت کرد و بە تایبەتی شاهین جیلۆ ئەو یەکڕەت کرد. العواک بەحسا هورگولیان چاندنا ماینان لە عفرینە ژالیە پەیەدەڤە کرد و گوت پەیەدەی سیستەمێ داعشێ دەچاندنا مایناندا لە عفرینێ و گوندەواری نوێ شۆپاند و گوت کو 12,000 ماین لە عفرینێ و گوندەواری نوێ ژالیە پەیەدەڤە هاتنە چاندن و دازانین کو تەرۆرکردن و کوشتنا نەها لە عفرینێ ڕوو دەدێ دەکەوێ خزمەتە تورکیە و بەهانەیەکە ji بۆی کۆچبەرکردنا گەلێ کورد ji عفرینێ. هەروەها و دەربارەی هەژمارە شەهیدان لە عفرینێ العواک ئەشکەرە کرد کو 7,000 کەس لە عفرینێ شەهید بوونە پرانیاوان خەڵکی عفرینە نەو ژوان 2,000 ژنن و 4,000 جوانن تا نەها پەیەدەی هەژمار و ناوێوان شەهیدان ئەشکەرە نەکردیە و ئاعتراف نەکردیە کوێ ئەو کەچ و قوڕشاندنە شەواتگەهەکێ و ئەو فرۆشتنە هەسەدێت و پشتەوانی نەشاندا عفرینێوەکە کۆ دیعا دەکرد. داویدا العواک دازانین کو لە عفرینێ تا ڕۆژە داویژی پەیەدەی ڕێنەدا وڵاتیان سڤیل ژێ دەرکەبن و ژێ نیشکێوە پەیەدەی هەموو سەرکردەیەن خۆیان لەشکەری ویان ڕێبەبەریە خۆش عفرینێ ڤەکشاندن و سڤیل لەژون خۆهشتن نەهاژی هەژمارە کە دەربدەرێن سڤیل لێ کامپێن خۆهشتنە و ڕێنادێ وان بەگەڕن. چەکدارên peyadê qedexekirina çûn û hatineke vekirî li bajarê Tebqayê bi ser parêzgeha Reqqayê ve ragihand. Li gorî zanyariyan ev qedexekirin tê bi sedema ji navbirina şanûyên razayî yên Daişê li bajar li gorî ku ragihandina peyadê bilav kiribû. Herwiha hatiye diyarkirin ku ev biryar bajarê Tebqa û gundewarê wê bi giştî li xwe digire û ta demekî nediyar wê berdewam bike. Bajarê Tebqa li rojavayê parêzgeha Reqqayê dikeve û ji gulana 2017 de dibin kontrola çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi ser peyadê ve ye. علي حيدر وزيري لهفاتنا رژیما سوریه راگهاند کو بیروکین ل جداکرنا چارەسەریە و بەخشینا تایبەتمەندیان بۆ هەر ناوچەیەکی سووری زیانێ بیەک پارچەیە سووریە و civaka سووریە دگهینە لەو ما رژیما ئەسەد تو تایبەتمەندیە نادە کوردان. وەزیرە لە هەڤاتنا ڕژێما سووریە دەبێژێ بێت و ئەوەیەکی چارەسەریان ناوچێن کوردیژە چارەسەریان ناوچێن دنیە سووریە نایە جوداکردن و ڕژێما ئەسەد وێ چەندێ ڕەت دەکێ و تۆ تایبەتمەندیان نادێت توپێکاتیان ویانژی پارێزگەهەکێ. علي حيدر وزير الهفاتنا رژێما سووریە ڕاگەهاند کۆ بێرکردن لە جوداکردنا چارەسەریان و بەخشینە تایبەتمەندیان بۆ هەر ناوچەیەکە سووریە زیانێ بیەک پارچەیە سووریە و civaka سووریە دەگهینێ. هەروەها وەزیرە لە هەڤاتنا ڕژێما سووریە ئاشکرا کرد کۆ ڕژێما ئەسەد وێ هەوڵ بەدێ ڕەوشە ژیانە کوردان لە سووریە باشتر بکێ وێ خزمەتگوزاریان و پێویستیان ڕەوشەنبیری و فکری دابین بکێ و ژبلیڤان تشتان ڕژێما ئەسەد و تشتێکی دن پێشکەش ناکێ. علي حيدر دازانین کو هەبوونا ناستەمەیەکە سەربخوا دە چارچۆڤەیە دەوڵەتە سووریەدا بابەتەکە ڕەتکردیە و بە تو ئاوایەکی حتاوەکە نەها بە فەرمی بەحسا وێ مژارێ نەهاتیەکردن و بتەنێ پرسێن پێویست بژیانێ هاتنە بەحسکردن. دەربارێک و پەیەدێ داخوازا فەدرالیە کردبێژ ڕژێما ئەسەد علي حيدر گوت نەخێر پەیەدە بێ فەرمی و دێجوینن لەگەڵ ڕژێما ئەسەددا داخوازا فەدرالیەتێ نەکریە و بەرسڤا ڕژێما ئەسەد دەربارێ vê داخوازێ خویایە ئەو ژی و پێویستە ڕێز لە دەستور وەرێگرتن و یەک پارچەیە سووریە هێلا سۆرە و گوتوبێژیل سەرنایەکردن. وەزیرە لە هەڤاتنا سووریە گۆتژی کۆ پشتی ئەدلبێ چەکدارن ڕژێما ئەسەد وێ بەرێخەبتنە ناوچەیەن ڕۆژاوایە کوردستانەیەن ڕۆژ هەڵاتێ چەمێ فەراتێ. داویدا وەزیرە لە هەڤاتنا ڕژێما ئەسەد گوت و دەستورە سووریە وێ لەسەر تەڤایە پێکاتەیان وەرێ جیبەجیکردن و ڕژێما ئەسەد تایبەتمەندیە نادێ توپێک هاتەیەکێ. Komîta Parastina Rojnamavan daxwaz ji rejima Sûriyê kir ku rojnamavanê Kurd Umar Kalo serbest berdin. Rêxistina navborî daxuyaniyek bilav kir û tê de eşkere kir ku hewalgiriya leşkeriya Sûrî rojnamavanê Kurd li ser xaleke piştgirînê di navbera bajarê Minbic û Helebê de girtine. Rêxistinê dê daxuyaniya xwe de daxwaza serbestberdana bilez ji bo Umar Kalo xwestin.
رێخستنê herwiha diyar kir ku Emer Kalo berê xwe dabû Helebê ji bo nûkirina pasporta xwe lê ew li ser rê hatiye girtin. Lêdwanekî taybet de Abdulbasit Hemûd jîgirê serokê hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî ragihand ku siba û dizba civîna xola 41 ya hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî wê were li darxistin û tê de tevahiya endamên hevpeymanê wê amade bibin. تقینک لناوا باجار جرابلس یه گندوار حلب رودا و زیانین جانی و مادی هبون لگوری جدره که خواجهی که تقینک بریا ماتوره که ماینکری لنزیکی دبستان شرعی و نانخانه الریان لناوا باجار جرابلس رودا و ده انجام ده 4 کس بریندار بون و زیانه که مادی مزن گهشته نافچه ها که تقین لحاتی رودان و باجار جرابلس لجیر کنترولا گروپین مرتلا فرات ده لجیر سرپرشتیا ترکی و 125 کیلومتریان دکه باکور روج حالات حلبه و بریا گروپین مرتلا فرات او باجار بکه دست وان ده او باجار ده دسته شکدارین داعشی ده بو. سروکاتیا ارکان ترکی راگهاند که هزین ترکی لگل هفشان خوین امریکی ده دوریا هفش یا 41 لسرانسری نافچه ادناورا من بجو نافچه مرتلا فراتی ده بریو برنا ترکی جدورین خوره لنیزیکی من بج جروجا 18 حزیران عبوری و دست پیکرنه که او جید چارچوه نخشریا پاشاروجا من بجی نافورا ترکی و امریکا ده که لگوری وی نخشری دوی همو چکدارین یا پکیین بسر پیاده و جمن بج درکبن و من بج جعالی انجمنه که خواجهی به چافدیریا ترکی و امریکی و وره بری و برن. پشتی لوتکه طهران بداوی هاد دنافبرا پوتین و اردوغان و روحانی ده پوتین تکزی لسر جنافبرنا گروپین تندرو لادلب بکر و اردوغان پیشنیارا ریوبرنا اپوزیسیونا میان رو انگو معتدل جپارزگاه ادلب را پیشکش کر جالی خواه حسن روحانی هبونا هزین ایرانی لسوریه برروایی پسن کرو گوت دوی امریکا جسوریه درکوه بهتر بیزانین امید وی راپورتی ده ببینن. ایرو لطهران پایتخت ایران جوینک سیالید نوبرا سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک ایران حسن روحانی د دربار روشا ادلب و شواز چارەسەری هاتل درخستن. سروک روسیه ولادیمیر پوتین راگهاند کو بنگها گروپین تندرو ل سوریه کتیه د پارێزگاه ادلب ده کو دورا کمکرنا آست شر ل سوریه او دوی او گروپین تندرو ورن جناف برن. جبرکو گلک آستانگیان و ایرشان به ریا بالافرین به بالافروان را لسر بنگاه حمیمی درست دکن و بردوام آرمانجا هزین روسی دکن. ده هفدم آماجه کرن به هبونا ولاتین سویل لی ادلب ده که دوی روشاوان وره برچاف کرن. پوتین ده همان دمی در راگهاند که رژیم اسد رژه نوتو 5 جساده جتواهی خاکا سوریه کنترول کریه و جماف اسده که ادلب کنترول بکه و سروری اخوال سر تواهی خاکا سوریه را بگهینه. جالی خواه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان جتهران راگهاند که او دکارن گروپین تندرو ین که پروگرام آگربسته بن پیدکن لادلب دور بکن. ده هفدمه که اپوزیسیونا میان رو آنگو معتدل دکاره ریوبریا ادلب بکه. اردوغان هروها اشکره کر که حکومت ترکیه و همی هولین خواه بکه تا که گروپین چکدارین که ایرشی بنگاه حمیمیم یا روسی دکن و مطرسیه لسر هزین روسی و پارێزگاه حلب درست دکه جناف ببن و سربار کر که او دوی باوریه ده که اوی بکارن چکدارین که مطرسیه لسر هزین روسی و پارێزگاه حلب درست دکن هنکی دور بکن تا که هوالین وانین روسی مطرسی لسر وان رابه و دا دیار کرن که اگر هیا که پارێزگاه حلب جعالی اپوزیسیونا میان رو انگو معتدل و ده پاشا روژه ده وره بری و برن. جعالی خواه حسن روحانی سروک ایران راگهاند که هبونا هزین ایرانی لسوریه لسر داخوازا رژیم اسده و اوج سوریه و ناکشن و صدما کشیان لسوریه هزین امریکینه و دوی دزوترین دم ده ولات امریکا خواج سوریه وکشینه. ده همان دمی ده روحانی سربار کر که او هولین خود دکن تا که پنابرین سوری جی وگرن سوریه.
امریکا راگهاند کو رژیم اسد چکین کیماوی جبو ایرشی لسر پارێزگاها ئەدلبێ ئامادە دکه و بەرپرسێکی ئەمریکی دیار کرد کو چکین کیماوی بتنێ لە جەم رژیما سووریە هەنە. شاندار امریکی تایبت جبو سوریه راگهاند گو رژیم سوریه خو آماده دکه دا کو بچکن کیماوی ایریشی پارێزگاها ادلبه بکه. شاندار امریکی تایبت جبو سوریه جیمز جفری د کنگرکی روزنامه‌وانی ده بحثا روشا پارێزگاها ادلبه کر و مترسیا خوش تکدانا روشا او لهیل ویده وره دیار کر. جفری هروها اشکره کر گوان بلگه هنه لسر آمده کرنا رژیم سوریه چکن کیماوی را جبو توبارانا در دورا پارێزگاها ادلبه گو او یک مترسیه که گلک مزنه لگوری آخافتنا جفری. روزنامه واشنگتن پست یا امریکی جی لسر زمان جفری بلاف کربو گو ایریش لسر پارێزگاها داوی یا اپوزیسیون سوریه و روشه لدوره بگشتی تک بده. بریان هاجی وزیر بهروانی امریکا جیمز ماتیس هبونا چکن کیمیاوی د دست چگدارن اپوزیسیون ده لادلبه نراست کر. لگوری راپورتن استخبارات امریکی ماتیس تکس کر گو او پشتوانی تکزین روسیا دوی درباره ده ناکه و بالکشاند سر دیروکا چکدارن اسد ده بکار آنینا وان چکانده. ماتیس اد سردانا خودش بو نیو دلهی گوتو بو گوتو زانیارین وان نینن گو اپوزیسیون کارینن وان هنه گو چکن کیمیاوی بکار بینن یانجی هبن و سربار کر گو او نکارن تو آماجهان دوی درباره ده ببینن. ماتیس گوجی گو او د آمده باشیه دنه درباره اگر بکار آنینا اسد چکن کیمیاوی را لادلبه. دونالد ترامپ لسر مالپرا جواکی تویتر آگاداری دابو سروک رژیم سوریه بشار الاسد جی ایریشه لسر پارێزگاها ادلبه بچکن کیمیاوی. ترامپ د برداومی تویتا خود دیار کربو گو بصدان هزار سویل لپارێزگاها ادلبه هنه و اگر هیا گو مترسیل سر جیان وان هبه اگر ایریش هاته پیک آنین. هشت وڵاتên Ewropî bang li welatên gerentîdar ji asîtana re kir ku rêgiriyê li rûdana şer li Idlibê bikin û banga sizadana kesên ku yasayên navdewletî li Sûriyê bin pê dikin kirin. هشت ولاتین اوروپی اندام دینه توانیه گرتی ده بانگ لولاتین گرانتیدار کریزا سوریه را جبو راوستاندنا شر لپارێزگاها ادلبه به تایبت پشتی لف و تفگرین داویل دوره دکرن. ده داخویانیه که ده هر هشت ولاتان دیار کرن گو ایریشا لشکری لسر ادلبه و جیانا بهتر جی 3 میلیون سویلی تیخه مطرسیه ده. ده ناوانده بهتر جی میلیون زاروکی گلوه دوره دجین هیه. داخویانیا گو ولاتین بریتانیا و فرانسه و آلمانیا و بلژیکا و بولندا و سوئد و ایتالیا و هولندا لسر امضا کرنه داخوازی ولاتین گارانتیدار ج اسیتانا ده دکن گو راوساندنا شر بپارێزن لگوری رکفتنا کم کرنا آستی شر لسوریه. ولاتین نافبوری ده داخویانیا خود هروها اشکره کرن گو ایریشا لشکری لسر پارێزگاها ادلبه و درگه کوچبریه که مظن وکه گو او بخواه جدورین دن جبردور پیش و توبایان رژیم سوریه رافیا بون. هفدمی گفن رژیم سوریه به انجام دانا ایریشا کلشکری لسر ادلبه به صدان جسویلن وی دوری بره خودان سینور ترکیه و مترسی هیا گورجه کوچبری بهتر ببه اگر ایریشا لشکری هات پیک آنین. هر دوی درباره ده شاندر ولات سوئد نتوانیه گرتی ده بانگل رژیم اسد کر گوبر پرسیارتی پاراستنا سویلان لخو بگره و ری بده جبو درباز کرنا آلیکارین مرووی به شرط و مرج جبو وی دوره. شاندر سوئدی هر وها دیار کر گو هر هشت ولات نافبوری تکزیه لسر گرنگیا سزادانا کسین تومت بار دکم کجیان ده و کسین گو یاسای نافدولتی و مروویتی بن پیدکن. جالی خواه وزیر درویه کانادا کریستیا فریلاند فکر خوش روشا گو نهال ادلب رود ده دیار کرد و دا خواست رژیم سوریه کرد گو رزیل یاسای ناو دولتی امروویتی بگره. فریلاند دا خویانی خود اشکره کرد گو جسپیکا شر لسوریه و تانها رژیم سوریه و حوال بندن و یاسای ناو دولتی بن پیدکه.
بله تماشاوان هجا نوچک لزگینگ هشتی بدرسیمه کو انجمن اولهیا نافدولتی نها جوینک آوارته درباره ادلب ده لدار خستیه کو روشا ادلب گنگشه بکن اگر ام لبیرا خوابینن دما بوری ده هیل نیکی هیلی نونرا هردم یا اروپا دنتوینیا گرتی ده راگهاند بو کو دروژن بیده و جوینن و دو جوین د درباره روشا ادلبه و یا سوریه بگشتی و طایبتی یا ادلبه ده ورا لدار خستن و نها جی ایرو جوینک آوارته جالی انجمن اولهیا ناف دولتی و لسر روشا ادلبه هاتیه لدار خستن کو ام آماجبوی کی جدکن کو اف جوین دوی دمیدته کو لوتکیا پوتین و اردوغان و سروک روسیه ولادیمیر پوتین لطهران بداوی هات کو اوان جی برنامه یک درخستن بهتر خالن کو هر سی سروکان برچاف کرین کو پوتین دبیجه روشا ادلبه او گروپینتی ده دوی ورنج ناف برن کو آماجه دکه دوی بشیوه کی لشکری او گروپ ورنج ناف برن جالی خواه اردوغان جی ده لوتکه طهران ده گوتبو کو ادلب اگر هيا کو اپوزیسیونا معتدل بریبه ببه روحانی جی لسر روشین لسر هبونا خواه تکز کربون لسوری هبونا لشکر ایرانی لسوری کوی بشیوه کی او هبونا که روایی او به دستور سروک رژیم سوری بشار الاسد مانه لسوری او جی درنا کبن برانبر ویلود که انجمن اولهیا ناف دولتی ایرو جوینک آوارته درباره ادلبه ده لدار خستنه ام از بهیدار مکانها حوالین من لکنترول برچاف بکن جمره اف ویدیوی که هون دبینن زندینه До 80% жителей Идлиба устали от тирании экстремистов ادلبه دانستاندن اندکن Есть такие настроения участия боевиков, понимающих бесперспективность вооруженного сопротивления. Этому способствует успешный опыт замерения в других зонах деэскалации, предоставляемые Россией гарантии безопасности, а также проводимая работа по возвращению беженцев. Хочу напомнить, что в Идлибе продолжают действовать финансируемые сирийским государством школы и медицинские учреждения. دبستانا پلنگن حسکی یا تایکواندو اندامک خوایا سرکفتی بناوی یارا عبدالغفور خلات کر یارا کچک 19 سالیه و دگلک خولان ده لسر آست هرمی و جیهانی ده بجدار بویا و سرکفتن بدست خوانیه. جیاریزانین کچیین لیسکا تایکواندو لباجار حسکی کچا بناوی یارا عبدالغفور یاگو گلک سرکفتنین هریمی و ناونتاوی بدست خواخستن لورا هات خلات کرن جهیلا دبستانا پلنگن تایکواندو لباجار حسکی و لسروی خلات کرنه راهینر عبدالعزیز عابی آخوی بالمناسبة في يعني هيك ريزقرترنا كيش بو جدس بكده اف اندام اگ الفيدر فيري تايكواندو بونه تا يعني اصلا نتوي وقالك خلاص جوار قرتنا بوك بريزقرتنا كي وداناسي جي جبو كسي دردورا مجي ناس بكن دفي الو زياده ودفي شرق دردورا مشي دبي و سر كرداب تايبت جي اوقاس اصلنجي هبون وهيجي شي دبن يعني اوقاس اندامه سر اصلا نتوي هنا وام قاربن وان خلات بكن جبو خلق مجي وان ناس بكن یارا عبدالغفور کچا 19 سالیه و دبیجه اوی بردوام با دویلیس کده حس على مست تايكوندو دليزم از قلتي كيف خوشم زجام هطافي استي از سباستيا مع مستاذ عزيز عابدكم زمجيان هطافي استي وز قلتي كيف خوشم تكريم مود رجبونا مچه ايرو رجبونا مواس چه بومتده ايرو تكريم بو تاوی آستانگین لپیشیا یاریزانین روش آوای کردستانی دردکوین لیدکاری بون بگهن آستین ناونتوی دارا عبدو حسکی آر لکامپا کورگوسکی یا پنابران روجاوای کردستان دارو شیناهی دناوا کامپی ده جالی پنابران و به برفرهی هاتنه چاندن
پنابرین وی کمپی چاوال چاند دنیا شیناهی و کسکاتی دنرن امی بهورد وی راپورتی ده جناوا کمپا کورگوز که دیمنین وی شیناهی ببینن. خوشیا هر دورکی خملاندنا وی برنگی سرشتیه جبر کو سرشت جیانه و گلک واتیان لخوادگره. افدر کامپا گورگوسکا یا پنابرین روش آوای کردستانی لدما درباسبونا مروف دناوا کامپی ده شنگاهیا دناوا کون و مالی پنابران ده واتیا خوشیا جیانی تاوی همو آستانگی روشا پنابریه ده دیار کرن. داکو کامپا خواه بشویکی پیشکتی بدنا خویا کرن و زاروکن خواه فیری سودین شیناتی بکن او گهدانی بشیناتی دکن وکو پنابرکی کامپی دبیجه. ام كرد روجافا ام الصحراء دبين ام حياتها خوشكن داخوازا ما او انه ام زاروكي خو مندالي خو فير بكن صار نمطي حياتي صار نمطي انه هالشيناي شي فايداوي هي شي معناوي هي يعني نوع حضاري ام دين كامبا خو لدما پشتی روز دچه آوا پنابرین کامپی لناوا شیناتی رودنن و جواتین خوش لدار دخن و زاروک جی لبر هنگایا شیناتی لیستوکا خواه دکن. اما أفعلقنا نافي كاسكاي دامش خورد ليزن الدنيا قرمة بس أفكس كاتير مرة هين كاتية شوتك لاف و گل و شینی دناوا مال و کون خوده دچینن و گهدانک باش پیدکن داکو پیشکتنا ولاتین روش آوای کردستانی بدنا دیار کرن وکو چاو مال خواه لروش آوای کردستانی بگل و شینکاهیه دخملاندن. شينكاي ام الكامبيت شينين بريا مره كامباي شينكاي الجمال ولاطي مال الجهه دائما شينكاي الجماعه تش الدار بانا وتش في كيبانا وتش افدارين حو ما دشان مالي خدج وبخد نفسي ويت تشتمل وردكر ام الفيرجين هابكن كامبي خدا ام دار بشينين وشينكاي بشينين قول ما شاندنا لافلاك ما شاندنا خد هنا بغدونس مشتكي ما لهم شينكاي بنا خلکی روش آوای کردستانی جشینکاهی و گلو چیچکان حس دکن و جیان بشینکاهی خوش دبه و هناسک پاقش به بهنا شینکاهی دستینن اف گوتنی پنابرین دناوا کامپی دنه. خلك ما يروج عوام قال لك حاج بلاد كانوا بحال قال لك حاج شنكايت كانوا خاصة جوي طبيعي قال لك حاجات كان راستي ولما هذنا كامبي وك الصحراء كي بخدي ما تشتكي شنكايت هذا ناديت وقتاكو ما اقول لك دي عندك ديلو كيف ما بيد هاتم بيد بسطي راستي جيان وحياة بي شنكاي نابي وكبي داب جباتار ونشتي او هرشب اشو بيركي مالفيدينا حياته انسان وجيانا انسان او شنكايا ام نفسام دنو دستين شي شبهنا خوشيا شركايه خوشیا جه و جانا پنابریه دمکیه جبرکو گشبینی و هیوی اوه وگرا پنابران لروج آوای کردستانی و شینکاهیا هشکبوی یاکوبی خودان لوی دره مایی آف بدن و وجینن. تماشاوان الهجاج بريكو امنو تشين خواب داوي بين امجاره كدي هناك نمايش انجمنا جفينا انجمنا اولهيه ناف دولتي درباري ادلب دجوره برچاف بكن کو جوینک آورته لسر روشا ادلبه نهال داره او یکی دوی دمی داته کو لوتکیا سی آلید ناورا هر سی سروکانی سروکی روسیا بلاتیمیر پوتین و حسن روحانی سروکی ایرانی و سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان ده لطهران بداوی هاتبو برانبروی یکی انجمن اولهی ناف دولتی انجمن اولهی ناف دولتی جوینکی آوارته درباره ادلب دردار دخه عمليته على روسيا وإيران بوصفهما الدول النافذة مع النظام عليهما أن توقفا هذه الكارثة. هذا الأمر بمقدورهما القيام به. يدعي زملاؤنا الروس أنهم يسعون إلى حل سياسي للنزاع في سوريا ولكنهم لا يقومون بأي شيء للمساعدة على الوصول إلى ذلك. وفي حال دعموا أي اعتداء أو عملية في إدلب سوف يعرف العالم الموقف الحقيقي لروسيا لناحية دعم عمليات ومحادثات السلام. أن الولايات المتحدة تشعر ببالغ القلق حيال وجود الإرهابيين في إدلب. هنالك سبل عدة لاستهداف هذه العمليات بفعالية دون
إطلاق كارثة إنسانية، ولكن عندما يقول نظام الأسد وروسيا أنهم يريدون دحل الإرهاب يعنون في الواقع أنهم يريدون قصف المدارس والمستشفيات والمنازل، يريدون معاقبة المدنيين الذين تحلوا بالشجاعة لمناهضة الأسد. وعندما يتحدث النظام عن الخوذ البيض الشجعان بوصفهم إرهابيين، نعلم أنه غير جدي بشأن مكافحة الإرهاب. أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع روسيا بشأن ذبح النظام الأسد للمدنيين الأبرياء. تريد روسيا من الولايات المتحدة والأسرة الدولية أن توفر الأموال لإعادة إعمار سوريا، أي ترجمة ذلك يريدون منا أن ننظف الطرقات والجسور والمنازل التي قامت الطائرات الروسية والميليشيات الإيرانية والجيش السوري بتدميرها. إن الولايات المتحدة لن تنظر بهذه الطرق لإعادة الإعمار إلا متى رأينا نتائج ملموسة بشكل عملية سياسية فعلية تنهي الحرب وتوفر الحرية وتمنحها للشعب السوري. ولا يجب على أي أحد القيام بذلك بغياب ذلك. إن المكلفين ضريبيا في الولايات المتحدة لن يمولوا حملة الأسد التدميرية. ما زال هنالك في الوقت متسع للبحث عن بدائل. إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم بروز حل سياسي في سوريا استنادا إلى خارطة الطريق وإلى قرار مجلس الأمن 2254، ما يحتم حوارا فعليا بين السوريين وما يحتم صياغة دستور جديد يفضي إلى انتخابات نزيهة وعادلة وفعلية. ولكن وستستمر روسيا في دعم هذا الدكتاتور الدموي وتستمر بفصل نفسها عن الأسرة الدولية، هذا هو خيار خاطئ. أن أي عملية في إدلب سوف تجعل سوريا أضعف وأكثر تشرذما، وسوف تولد أجيالا من السوريين الذين لن ينسوا قط الوحشية العمياء لنظام الأسد وحلفائه. نحن نحث روسيا على النظر بعناية في خياراتها وعلى وقف هجوم الأسد على إدلب، والعمل مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لاجتراح السلام الدائم لسوريا. إن الأمين العام والأغلبية الساحقة من أعضاء هذا المجلس جعلوا مواقفهم واضحة للغاية. على روسيا أن ترتقي إلى قدر مسؤولياتها وأن تضع حدا للقتال. ما من خيارات أخرى بالنسبة لشعب سوريا، لقد عانى هذا الشعب بما يكفي. شكرا، والآن أستأنف مهامي. بله تماشاوان هجوا كون دبینن ولات امریکا تکزیل سروی کی دکا کو دبی روسیا و ایران نهلن کو ادلب روشا خراب باكم كوجيل ادلب با دبيجا کو روشا چارسری ادلب ثني دبي بشيواكي سياسي با همان دم امریکا تکزیل سروی کی دکا کو او آودان ل سوریه ناکن اگر ند چارجوویا و گوهستنا سیاسی ده بل سوریه همان دم ده تکزیل سروی کی دکن کو روسیا پشتوانیا رژیم اسد که او یک حالا کی مزنه ناب روسیا بوی آوایی بوی رنگی لشکری پشتوانیا رژیم اسد بکه تماشاوان هجوا کو هون نهاد بینن جوینا انجمن اولهیا ناف دولتیه د دربارې ادلب د هاتیل دارخستن مشوي کی اوارته وی اوایجی ام دکارن خاطراج و بخوازن پشتی کومه هنک جروداوین انجمن اولهیا ناف دولتی پیشکش کردن هنک نمایشین وین راست راست نهاجی امی سرنوچان لبیرا و بینن انجمن انشتیمانیا کرد ل سوریه و خوانیشاندان کی پشتوانیا گرتین د زندان رژیم ده لدار بخه عمید حسام الدین العواق دبیجا چل کادروین پککی لعفرین به ترکیه را کار دکرن لوتکه طهران به داوی هاتو شواز چارسری لادلب هاتا گنگشه کرن علی حیدری وزیر لهب هاتنا رژیم اسد راگهاند رژیم اسد تو تایبتمندی ناده کردان نوچه جواره هاتن پیشکش کرن هر شاد و بختور بید